Kublai pi bara menha kani ngala permi kawi ka video syapang kejing duai ya pa jungi takabangi piar ya kiti kumne hato kirpai ba ki piar lang ki kiti kat ber kilang do ngila yos ngau ngala ai ya kene kejing kren syapang kani mata kasngipat namar ba menhakane ngakem syamla pin I lamba kejing tho ki bedon hapo kabalang hi mata kasngi ngan yatu ya ki ba la tho ha kabalang syapang kane kawe na kita kejing tho nga sim na ka general instruction for Roman missile in sim ya ka paragraf ne ka dekat ke ba sispa san puar ngan pulih hapi kumne ke ong kumne kan is general instruction of the Roman missile ika thok kumne ha ka paragraph ke ba sispa san puar ke ong kumne. After the Eucharistic prayer is concluded, the priest with hands joined says the introduction to the Lord's Prayer. With hands extended, he then says this prayer together with the people. Hang ni kalong kapasyay. Ha kaban sedang ya kajing duai ko kapai jengi ulang do upendai ya kikci pendai kikci ko pendai asli kikci kumne. Nanta upiari kikci. Nanta uong ya kajing duai. Kemudian kajing duai ko kapai jengi rekat bat kibriu. Hang ni klem syam loong re bat kibriu ru rekat bat u kin extend ni kikti jongki. Re loong tang. With hands extended, he. Come on re he and together with the people. Ong tang he. Temut mau. Temut mau marway. Klem la batai hang ni la kibriu kin rana mi kikti. Re kane kajing patai kane ka general instruction ka theu banyalam ya kileng do soblei kinong le niam kumod ba hang ni kumbang ngal ong haka video ke baladep mensua ki briu ki ningkong hapor badwai ya kajing duai ko pajengi la ong tang da kinong sekrimas ya kalain khadu to pelaj ingi nah kajing sneu re hadin juga dorbar ba tikan baar kibriu ki la ong lang ya duai lang ya kene kecing duai re om syam la ong hang no ru bakin piar lang ikiti rengkat bad uleng do nang ta sakwe pat ka paragraf ke ba si ke ba aspa lai punyo ke ong kumne ha ke benta ke ba thok communion right ha kariti communion aspa lai punyo. Then the principal celebrant, with hands joined, says the introduction to the Lord's Prayer. Then, with hands extended, he says the prayer itself, together with the other concelebrants, who also pray with extended hands and with the people. But habaong ya ki para father ki para lengdo loong hangni with hands extended ningkong. Then with hands extended he says the prayer itself. What mo uhi uong ya kani kejing duai. Together with other concelebrants but kitu klengdo kipa kenya mas rekat padu sendrop lang who also pray with extended hands. And in the poi ha bade jong kibriu pat om syam loong re with hands extended suong bait and with the people mut ngis ngau tu hang ne ba they tang kiling do ki ba duai tak ba piar ya kikti mar de kiling do ki ba terwai ya kejing duai how blai nak banta jong ki bai ba baro ki pai ki jong blai sakawai pat ka kanon law kene kanon law kanombar kaba kantai Spanyol kanon lo nombar kantai Spanyol ko ong in the celebration of the Eucharist
deacons and lay persons are not permitted to say the prayers, especially the Eucharistic prayer, nor to perform the actions which are proper to the celebrating priest. Kasai bahang ni, ngim terkamban ko slai jimut Yesu. Kane kakanan lo kandai sepanya wada ongsai. In the celebration of the Eucharist, lay persons are not permitted to perform the actions which are proper to the celebrating priest. Mula the celebrating priest ulang to balong kongsan unong kenya kongsan. They deacon but kiripaj ba lay persons are not permitted to perform the actions which are proper to the celebrating priest. Omdan jing atatin su hangnero. Nangta sahakoi pat kadulir jong kadukan jongka batikan baar ka ba kerteng jong kene kerteng ka sacro sanctum concilium ha ka paragraf ku baar puar ka point ke balai ongkum ne. Therefore no other person, not even a priest, may add, remove or change anything in the liturgy on his own authority. Kemudian lada don jingkelai day bandon dak authority jong kapalang. Hadu menta yakine ki rukom le jong kileng do ya kapala ptha kat kum ka rubrics om sem la penkela hadu mentaru. Di kene kejing rakti jong ki ripai ba kadai kaba don kato kene kileng do. Kiba la ong ye kene Henry om sem la ptha da kajing tho lene da katulir kabalong ain kabalang de tangkata kaba la ai narom leng pa jong kajing tho oi let's say don kiba yo i ni kiba tip wat harom ru ni yo i pakiduai da kabarak ti harom komut apa upop hi uklik jong kabalang udon Henry kawai bangi di bansutu kolong kane hoi kamde kapop Henry kamlong proper kamlong kabaya kum konuksa haba ngiset ya kadok seniang lada ngithe dak pijak porba ngiset andang ngibam ya kadok seniang jia ayu kepo jengi sni kepo em dia kalong serim kumta but kalong kumar te nomor kata ngam batai ya kileng do ngang ya ke pa ngakwa ban keren hang ni kalong nakamata pararu pa ba kileng do kitip hi ya ke pa ki de ban le ke pa ki bom de ban le ngam don jing objection ya ki re ngakwa panjarap ya ngi kiri pa ba pararu pa ya ke pa ngi de ban le ban tip ke pa hakabalang kadon hanta sakwe pa kaba nakaneka sacrosanctum concilium kaba arpulai. Finally, there must be no innovations unless the good of the church genuinely and certainly requires them, and care must be taken that any new form adopted should in some way grow organically from forms already existing. Di kini nata susu ngilak pan ken mau awat haka bible ru nisiam ya keba ki bom long lene ki bom siam la ai bor ya ki briu pan le bat henre ki le la kale e keba jia ya ki da keba ngapen pensionong rim haka toka kanon number kendai spa nyong ong ba lay persons are not permitted to perform the actions which are proper to the celebrating priest. The GIU habai bel nisiam ha ka kitab Leviticus long ko basikau dekat kepada kong berbaar. The GIU yakikun jong orang dengan pulih api. Te unadab baru abihu kikun jong orang kila sim markaway ka jenradhub bat kila bu ding haka nangta kila bu sakadhub bat kila terwa ka ding klem hukum hakamal utrai ke ka bom ju hukum ba ki yaki banle ka ding kalami kan sampuk nak hamat utrai bat kala bamdu yaki
te kila yap hakmat utrai te ke kepala jia kating kila pamdu marpa kila thang ya kadhup ya kata ka chai dhup ke ba utrai syam la hukum te kane kire ke ba jia ka jing sosi la yap sendon kitu kiba le ya ka ba kim syam la de ban le te nakane ka daw da ka bangakan mau ya kane ka khot jong ka bible ngasap na penmi ya tu ke video pat mantang apen sai bang sisin da ka ba pensionong rim ha ke jing tho ka balang pat ha ke jing tho ba koi nget nga kermen kata kala ai jing sai ya pi ku ble sibun ble kur ku ya pi ble na yarap ya pi ban pen sai su ya kano ke ba ngile ka balang ni don kam bandai yo ya ke jing sai bat ke jing su thu ya ke ba ngile pat ke ba ngim shu dei ban su put belang marba po ka balang hi po ka balang cungi par khoi kilong tiba tapu renti di nomor kata ngire ban tip kano ke balang renti pat kano ke pamlong renti ku ble sibun ble kur ku ya pi